kwitaja itererana abayizera uzayigana arusha aremerewe iyo imuruhura yatweretse urukundo rwayo rwinshi umunsi yemera gutanga umwana wayo aramanuka apfa kubwacu nta wundi uwo ni Yesu. Imana ishimwe kukwitaja itererana abayizera uzayigana arusha aremerewe niyo imuruhura yatweretse urukundo rwayo rwinshi umunsi yemera gutanga umwana wayo aramanuka apfa kubwacu nta wundi uwo ni Yesu. Yatweretse urukundo rwayo rwinshi umunsi yemera gutanga umwana wayo aramanuka apfa kubwacu nta wundi uwo ni Yesu. Niwe ndirimbo w'ibihe byose niwe umara inyota baje bamugana araganje niwe da tuzaho dushima. Niwe ndirimbo w'ibihe byose niwe umara inyota baje bamugana araganje niwe da tuzaho dushima. Yatweretse urukundo rwayo rwinshi umunsi yemera gutanga umwana wayo aramanuka apfa kubwacu nta wundi uwo ni Yesu. Yatweretse urukundo rwayo rwinshi umunsi yemera gutanga umwana wayo aramanuka apfa kubwacu nta wundi uwo ni Yesu. Imana ishimwe kwitaja itererana abayizera uzayigana arusha aremerewe iyo imurora. Ntabwo ishobora kwirengagiza ijwi ry'umuntu n'umwe. Ujayigana wese ujayigana ujagana heri ujayisanga ishobora kumutera umugongo. Amen.